من أكرم صالح لسر روشاكو ل روجاوای کردستانی بطایبەتی الباژارۆکی عین عیسای ڕوودی دەژقا مشلۆل گەلمە. تەماشەوانین هێژاژ ڕۆژاوای کوردستانی ئەم دەرباسی باکووری کوردستانی دەبن ڕەوشا تەندروستی داوی ئامارین ڕەوشا کۆڕۆنا لە باکووری کوردستانی دی ئاستەکی گەلێک مەترسی داردەنە هەفکاری من صدق ئەرەنج دیاربەکری لە گەلمنە صدق ڕەوشا ڤایرۆسا کۆڕۆنا لە باکووری کوردستانی بمخابنی و ئاستەکی گەلێکی مەترسی داردەیە هەژمار گەهشتیە ئاستەکی گەلێکی زێدە نها ترکیە بگشتی تەواییە ئەوروپادا دەرباسی ڕێزا یەکەمین توشبوونین ڤایرۆسا کۆڕۆنا بوویە هەروەها تێگوتن کو هەر چەند دڤێ دەماداویدا لەسەر توشبوونین ڤایرۆسا کۆڕۆنا هەژمارێکی گەلێکی زێدە تێدەست نیشانکردن ژی یا ڕاستی ji wê jî zêdetir e agahdariyan ji te werbigirin fermûstin. Çima ew tê gotin Cemal Birastî di destpêka pandemiyê heta niha saziyên sivîl û partiyên opozisyonê îdia dikirin ku rayedarên hikûmetê bê ku daxî hemû civakê hemû beşên civakî daxilî vê pêvajoyê bikin û vê pêvajoyê bi rêva bibin bi daxwaziyeka wisa tevdigeriyan û digotin rayedarên hikûmetê daneyên rast yên bandorên vê nexweşînê vê pandemiyê rast ji bo civakên ra nagihîne bi vî awayî her tim di daxuyaniyê xuda biheqeq hevokekî bi vê rengî derbas bû û daxwaz dikirin ku hemû saziyên sivîl dezgehên civakî partiyên opozisyonê hemû daxilî vê pêvajoyê bêhîn kirin û bi wî awayî bê birêvebirin bi taybet jî saziyên pisporî divê bi tekezî di nav vê pêvajoyê de cih bigirin bi vî awayî daxwaz dihatin kirin lê hikûmeta Tirkiye bi taybet li ser wezareta tenduristiyê de û kes û aliyên ku wan bijartiye bi ser wan va vê pêvajoyê bi rêva dibin heta 4 roj berê li Tirkiyeyê daneyên ku haletketiyên Covid-19 li Tirkiyeyê dihatin ragihandin di navbera 2500 3000 da bû roja piştî wî di ser 28000 da dane hatin beravkirin yanî 10 qatî zêdetir bi awayekê ew hêşmar hatin belavkirin û Tirkiye ket rêza yekemîn di nav welatên Avrupayê û Dunyayê de jî dîsa di rêzên pêş de ji aliyê haletketiyan ve hat xuyakirin. Niha jî partiyên opozisyonê û saziyên pisporê bi taybet cûra tabîbaniya Tirkiyeyê mezintirîn rêxistina tenduristiye li Tirkiyeyê û ew daxilî vê pêvajoyê nîne û di destpêkê heta niha wekî parêberê jî min got ew daxwaz dikin ku civak bi giştî daxilî vê pêvajoyê bibe agahdariya zelal û bêguman bêkirin da ku civak ji vê metirsiyê bi agahiyên rast tevdîrên xwe bigire û rênimayên rast bên girtin lê heta niha hikûmet bi awê ku dizane vê pêvajoyê bi rêva dibe elbette ev jî dibe hedefa ango armanca rexneyên hem opozisyonê hem jî saziyên sivîl ji ber ku niha îro herî dawî yanî daneyên ku do hatine belavkirin 3203 kes 3203 kes li Tirkiyeyê bi giştî haletketî hene di ser di ser 180 da dîsa cangorî 187 kes cangorî hene ev dane li Tirkiyeyê yekem car tên bilêvkirin bi vî awayî daneyên bilin li Bakur jî em karin viya bibêjin rewşa aborî bandorên aborî jî li ser civakê tesîreka gelek berbiçav û karîger kiriye ku serokê dikandarên sanatkar û dikandarên Diyarbekirê di sê roj berê ku îro ez pêra axivîm ew jî wek haletketiye û niha bin çavderiyê de wî jî got vê rewşê gelek tengaviyek mezin li ser civakê çêkiriye hemû esnaf lê digerin û gazinca dikin dibêjin wellahî em êdî nikarin dikanê xwe vebikin yanî ji her aliyê civakî ve qeyranekî rabiye ku serekî em bêjin rojeva Tirkiye û Bakurê Kurdistanê serdema pandemiyê û encamên wê û bandorên wê diyar dike bi rastî pêva girêdayî jiyana civakî ku teqrîben salekiye dibin ewan da dibin zehmetiyan da derbas dibe aborî her diçe qas dibe û pirsgirêk tên jiyandin ji xwe aramiya siyasî li Tirkiyeyê di rewşeka baş da nîne bi taybet
رخنه کو نم سردستیا حقوق و دادوری ل ترکیه نما وان پرسگرکان همو به وی پیواجو پاندمی را گریدای روجا ترکیه و باکور دیار دکه دیاربکر نه ل ترکیه و باکور کردستان بگشتی دبام دنر جالی اپوزیسیون و دانه هاتنه بلاف کردن او کو بشین لزگینی بشین چافدریین لزگینی جسدی هفته زیادتر تجنه و مالا امکارم بشه همو ولاتی زیادتر وان دبام به حالت دکبن المال خو و دم درباست که حتی که گران نبن خو قبول نکه جبو نخوشخانه پشتی که ولاتی بخو بچن بیشن ام باش بونه دکارن هیچ کو او نخواشی درباس نبو بجوی بریار بدن و داخلی ناف جواکی ببن افشی به بلاف بونه امکارم ببیجن کو گلک دکه ماترسیه جبر کو دما بچه نخواشخانه ببیجی والا من نخواشین درباس که لیکاس پوزیتیفم یا نگاتیفم نها تستا کو پشتی یا یکمین بیکرن نای کرن افجی امکارم بیجن وک صدمکی تی نشاندان هری داوی داخیانیا سازیه پسپوری آنگوچورا طبیبان از بو بینره ما بیجم به تایبت باله دکشین سروی هنده کو دوی حکومت دمل دست در کتنا در واقع خبکه و 14 روز پشکریا ولاتیا بکه کو عالی آبوی جواکیش پیواجوی کمترین ضرر درباس بکن دا کو پیشیل به پاندمیه به گرتن آنجینا نها روش گلک تا آستکا مترسیدار و خراب تا و همو ولاتی به تایبت به نخواشین زوستان راجی به عالی جیانا خوش دستاین داجی دا آستکا گلک خطرناک تا به وی آوائی دا خوازی و هشیاری جعالی سازی پسپوری و اپوزیون و تیکرن جمال بله هفکار من صدق کرن لسر روشا مترسی دار ویروسا کرونا لباکوری کردستان اجدیار بکریل گلم تماشاوان انهشا ام جارک دندشن روجاوای کردستانی بسدما قداغیا چونو هاتنی گل قربالق لبر درگهی نخوشخانه آنچه دوی تیویکو تدبیرین پاراستنی جیتین کرن لی قربالق بردوامه بزیش کشی گازناندک قدخیا چونو هاتنه با آوای کی گشتی لباجارین قامشلو حسکی رقا و طبقا بردوامه پشتی سپاندنا بریاره همی بازار و ناوند هاتنه گرتن ناو ده ناوندین تندرستی گو درگه نوان گرتیه بصدما ویه که خلق بری خود دن نخوشخانیان و او یک دهیله گو قربالغک پرمزن لپیش درگه نخوشخانیان چه ببه بجیش کد بیجن که او نچار نخوش خواه ورین نخوشخانیان او دبینن بریارا گرتن آناون دیوانی تندرستی شاشه اجبرگو همی نخوش لهمان نخوشخانه کم دبن و او یک درفتکش بلاف بونا نخوشیره والله قلت عيادة يعني قناعاتي ما يعني نجي خذها يعني قال لك مراجعين مهنا